Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum туғандар, құрметті қатысушылар. Красный маяктабыз туғандар. Красный маякта замандан шығарылыш шул көрсөтүүдө достор силерге бир чекир атты көрсөтөбүз. Шул аттын маалыматын туғандар айтабыз. Заман ассалаумалейкум. Ана жакшысыңбы заман? Жакшы бака. Бүгүнкү көрсөтүүдө чекир чыгат экен, а? Ооба, бир жакшы ат чыгат бака, сынак ат. Сынак ат. Жана. Арыны алат достор, алат экен. 5 кашка бака. 5несине чоң кашка. Кайман аты. Кайман ат 5 кашка деп койдум бака. Көзү чекир, көзү жанатка жаны бар. Эки көздөн чекир. Мына көрүңүздөр. Аттын маалыматы, каяктын аты? Ат Шералдын аты бака. Шералдын аты. Шералда чалып жүргөн ат. Өзүдө. Аттын улагына кирип чыгышына жоо бака. Улагына жоо. жоо. Чалып жүргөн. Кадимге чалып жүргөн ат, көрүп жүргөн ат, өзүбүз эле улактарды көрүп жүргөнбүз мынчы. Үйүрү бар, үйүрүдө ham коюлган Шералдачы. Үйүргө коюлган. Үйүргө ham коюлган. Үйүрүдө ham кыргызыкыданбы же аргынбы? Билбей эткенбиз амына. Аргын болушу мүмкүн. Аргын болушу мүмкүн, а? Жашы канча? Жашы 7 жаш болду мына быйыл. 7 жаш. Ооба, быйыл көпкө 7 жашар болду. Аттын улагы үйүрүнө жоо. Колго жооштугу жоош. Колго жооштугу жоош. Жоош. Эми быйыл улакка чабылды да бул жакшы, а? Чабылды ака. Чабылып жүрдү. Биз мен өзүм бир эки улагын көрдүм замыр ака. Бунун улакта видеолору ham бар эле. Бизде жазып койдум да таштай элек. Далил катары. Тегасын чыгым, таштап калса коюп коебуз. Мурун көргөнсүң да бул атты. Бул көргөм мен ака. Эки улагын көргөм, Мырзарыкта улагын көргөм. Шералда улагын көргөм. Аттын кирип чыгышы жакшы. Немеси кандай экен? Баягындай. Жылоолору ham замыр ака. Жылоосу, аттын тарбиясы. Тарбиясы бардыгы келген замыр ака. Ийикти күчтүү көтөрөт экен, а? Жана топтун үстүнө ортосуна ушинтип турат аты замыр ака. Так жана. Кудай кааласа, достор. 4 казыгына бир баа береличи, а? 4 казыгы кандай? Туяктан тартып койгон замыр ака. 4 казыгы тап таза, аттын эч жеринде дефект жок. Айып жок. Айып жок. Дефект таппайсың. Жок. Тап таза. Жооштугу кандай экен? Колго жоош экен замыр ака. Ооба, колго жоош экен, эч немеси жок. Терс өнөрү жок. Жаман кылыгы жок. Жок. Бою 60тан өтөт окшойт. 60тан өтүп калат замыр ака. 60тан чоң бой. Так жана. Бул атты мындай кичине чапсак болобу? Болот бул ака, бул чабылып эле жүргөн ат да. Эч жылат. Так жана. Мына. Андар. Тарбиясы. Эки жакка бураганда буроосу достор. Kaç. Oğuzu yumuşak hele zaman. Oğuz yumuşak hele zaman. Toklayt. Demek bu Alaman kaça olup жүрсе керек, ha? Zaman turpa olaklara çalıp жүрüyor. Turpa olaklara da, ha? Bu kışındası öptü çoğun atlı zaman. Çavlıya düşüldü da jeç. Çavlı bu saratan cemcedi formasına gelip kaltırdı, ha? Başıyla çoğun at görünedi de bize kışında. Azma kişine arıqtağınға kişine arak göründü. Hem soğuk saqpat eken da. Çoğunun soğuk ayında jeçsem. Soğuk ay. Biriniz baştan alışan. Onga solga burçu. Bak bir aylanıştan bir kılsan. Bir dakika. Sağ Ay canım. Hem zaman bağısını geliştirip bağlap koy. Geliştirip bağısını aytçı. Sen var ki 3,5 ming. 3,5 ming, ha? 3,5 ming kem olат жақсы. Бұл аттар қыштың күні олғанда өзіңіз еле білесіз, ат шығарып. Қыштың күні башқа бау. Башқа бөлек еле. Чағып көр ала тұрған аттар десем екен. Үйірге таза қойып қойшы. Үйіріне жоқ сам екен. Үйіріне жоқ, а? Үйірде сен өздеріне жүрген ат. Үйіріне гарантиясымен алдық. Ылдиға бастырып қойшы. Мына туғандар. 5 қашқа қайманатындағы көзі жанған чекир ат. Ошол 4 ақ тұяқ туғандар. Сіздерге болсу. Тарбиясы. Оңғы солғы бұрылыштар бар жайында. Бардық жайында. Тазалығын болушынша көргөзіп қойдым. Hem келіп минип көргөнгө жагат буюрса? Жанагы атта кызыгы, атты билип жүргөн адам. Видеодон көрүп эле жагат го дейм. Суагайлыгы, мойнунун узундугу бардык жайында да. Үстүн көргөзчү. Ат тосто бөлөк ат болот. Толтуруш керек да быйыл.
İsteyenler var. Bo'ldi. Ozaring versin zaman. Rahmat aka. Sağ Peki. bereke. Bastırıcı şunu. Dak, cılas.